Iyi nzu ifite ibyumba bitanu, salo na salamanje, ikaba ifite dushe na tuwarete ebyiri mu nzu, yubakishijwe itafari rihiye kuva hasi kugera hejuru, iri ku muhanda hafi neza n'aho bakorera imbabura, umanuka uva mu Kiziba, ni imbere y'agashuri, imbere y'icyapa cyitwa Noruburayiti, muri kumva ko ari ahantu hafi kandi ni hafi n'umuhanda, ni hafi na kaburimbo muri metero 5 niba atari 10, uva mu Kiziba werekera Mbuga Ngari uhita uyibona mu kuboko k'ukumoso, mu gihe umanuka naho uzamuka ni mu kuboko k'ukuryo hafi y'aho bakorera imbabura. Aha hantu turahagurisha miliyoni 60 zuzuye, nta biganiro birimo. Ni ukuvuga ko iyi nzu ifite ibyumba bitanu nk'uko twatangiye tubabwira, ikaba ifite n'indi anegisi yunganira hanze. Iyo anegisi ifite nayo ibyumba bitari hasi ya 2, kandi ikaba ifite uburyo nayo bwo kuyagura. Hari ku ruhande rw'iyo anegisi hari umwanya munini ku buryo mwashyiramo ibindi bintu. Aha hantu rero kugira ngo muhabone cyangwa muhagere mwaduhamagara kuri 078 387 555. Hanyuma rero muze mubyigana, kuko kuri miliyoni 60 ukabona inzu nziza ikomeye utya ntabwo byari bisanzwe. Inzu iri mu kibanza cyuzuye gifite ubuso bugari bugera muri 500, murumva ko ari ibintu bidasanzwe cyane. Dushaka amafaranga byihuse, iyi nzu ntimara kabiri. Ngwino mu ba mbere, duhamagare kuri 078 387 555.